Fundazzjon Mafre u l-Malta Public Transport inaqdu flimkien f'kampanja edukattiva fost 5,000 tifel u tifla fl-iskejjer primarji bl-iskop li tinħoloq kuxjenza fuq is-sigurtà fit-toroq bl-isem ta' Be Safe on the Road. Sabiex jiġu evitati kemm jista' jkun inċidenti fatali, dawn iż-żewġ kumpaniji flimkien embarkaw fuq din il-kampanja li toffri opportunità li tfal biex jedukaw lil ġenituri tagħhom sabiex isuqu b'ċertu kawtela u responsabilità għaliex anke huma jwettqu żbalji fit-triq. Apparti tfal tal-primarja, l-istudenti tas-sekondarji u l-adulti se jinvolvu ruħhom ukoll. Konrad Pulem, il-kumpanija Malta Public Transport, elabora magħna fuq l-inizjattiva ta' din il-kampanja. Il-kampanja jinkludu road safety trips fejn naqbdu it-tfal, nispjegaw ftit affarijiet bażiċi fuq kif taqsam it-triq, fuq kif għandek tinżel muftu tal-linja, toqgħod attenzja kemm tieqaf l-ewwel, l-imġiba kollha għandu xi qasam tal-linja, imma anke mhux biss tal-linja anke kif għandhom ġibu ruħhom fit-triq. U l-messaġġ huwa importanti x'issa wasluh lill-ġenituri tagħhom. Ħanamlu wkoll ħanużaw teatru wkoll, ħanużaw komedi wkoll biex forsi għal min huwa fis-sekondarja il-fatt jitla fuq bass mhux daqshekk, karozza mhux daqshekk jieħdu pjaċir bħat-tfal. Imma għalihom ħanamlu issa komedi żgħir fejn jkunu jistgħu jitgħallmu ċertu affarijiet grazzi għall-atturi ħajkonna speċjalizzati fuq dal-proġett. Apparti hekk ukoll ħanippartnerjaw ma' stakeholders oħrajn biex nagħmlu kampanji anke mal-adulti anke pereżempju fuq Don't Text and Drive, jiġifieri li jkollok l-użu tal-mobile phone sar punt importanti ħafna rridu nindirizzaw. Apparti l-komiċità, il-grupp The Travelers se jingħaqad f'din il-kampanja biex bil-mużika u l-karattri tal-membri tal-grupp iwasslu dan il-messaġġ fost it-tfal. Il-Fondazzjon Mafre kommessa li twettaq kampanji ta' din ix-xorta bħalma tkellem magħna l-kap eżekuttiv ta' Mapfre Middlesea, Filip Navarro. Fundación Mafre is already doing a couple of campaigns. One is related with safe road safety in the for children and for even for other childs and adults in the country. We are doing as well the Chala campaign, which is related with healthy behavior and healthy eating and feeding in the country, which is quite very important. And right now we are doing a campaign together with Malta Volleyball Association in order to bring the sports to the schools together with the children.